Atëherë pyetja e parë vëllezër, kur duhet ta kërkojmë gjakun e Krishtit? Si duhet ta përdorim këtë fjalë? Padre Fe, Nëse kume. pote prepi na zitame to ema tu Kristo. Πώς να τον χρησιμοποιήσουμε αυτό το λόγο δηλαδή. Το αίμα του Χριστού το ζητάμε πάντοτε. Η Gjakun e Krishtit do ta kërkojmë sa herë vëllezër. Αλλά έχει πολύ μεγάλη δύναμη Por ka shumë fuqi όταν είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. kur jemi të bashkuar në emrin e Krishtit. Θέλω να το δείτε αυτό το εδάφιο, είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Dua që ta shikojmë këtë varg vëllezër, është letra e parë e apostullit Gjon. Και θέλω να διαβάσετε πρώτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάστε από το 5 μέχρι το 8, τα τρία εδάφια, 5, 6 και 7. Do desha t'i hapim librat e letra e parë e apostullit Gjon te kapitulli i parë, është i 5, 6 dhe i 7. E lexojmë. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po a shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfare errësire. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit biri i tij na pastron nga çdo mëkat. Για να τα δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Pra këto vargje janë shumë të rëndësishme vëllezër. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει κάποιο μέρος σκοτεινό σε αυτόν, κανένα, τίποτα. Këtu na thot fjala e Perëndisë që Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι μέσα σε όλο το σύμπαν που να σκοτεινιάζει ή να έχει κάποια σκιά και να μην το βλέπει ο Κυριός μας. Nuk ka në diçka në këtë krijesë, diçka të errët që Zoti Perëndia nuk mund ta shikojë. Δεν μπορεί να μπει κάτι ανάμεσά μας καμιά φορά. Εμείς κλείνουμε μια πόρτα και δεν βλέπουμε τι γίνεται από μέσα. Nuk është si puna jonë, domethënë që mbyllet dera dhe ne nuk shikojmë mëngjes se çka kemi brenda. Στον Κύριο μας δεν υπάρχει σκοτεινό μέρος. Në Zotin ton Perëndi nuk ka errësirë. Και ακούστε πόσο ωραία μας το λέει τώρα. Dhe shikoni se sa mirë e thot tani. Εάν μένουμε τώρα μέσα στο Χριστό μας που είναι το φως, Në qoftë qëndrojmë në Krishtin që është Zoti ynë, që është në dritë, και έχουμε μαζί του κοινωνία, dhe kemi bashkësi me të, εάν λέμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι τώρα, në qoftë themi të rreth jashtë që kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, λέμε ψέματα, δεν πράττουμε την αλήθεια. gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. Εδώ θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό. Dua vëllezër që ta kemi shumë kujdes këtë varg. Όλοι θέλουμε να παίρνουμε τον Άρτο και τον Νίνο και να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Të gjithë duam që të marrim pjesë në trupin dhe në gjakun e Zotit dhe të kemi bashkësi me të. Και θέλουμε να έχουμε κοινωνία και με τους αδελφούς μας. Dhe duam të kemi bashkësi edhe me vëllezërit. Εάν όμως εμείς περπατάμε στο σκοτάδι, δηλαδή δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας, Por në qoftë se neve ecim në errësirë dhe nuk bëjmë vullnetin e Zotit, λέμε ψέματα, δεν πράττουμε την αλήθεια. themi gënjeshtra dhe nuk zbatojmë drejtsinë, të vërtetën. Δείτε τώρα το μυστικό πώς καταλαβαίνουμε ότι περπατάμε στο φως. Tani më poshtë do shikojmë misterin, domethënë se si ecim ne në drejtë. Όταν περπατάμε στο φως όπως ο Κύριος είναι στο φως, Rreshi 7. Po të ecim në dritë sikurse ai është në dritë Zoti ynë,
Το πρώτο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς μας. Karakteristika e parë është që ne kemi bashkësi me njëri tjetrin. Είναι το χαρακτηριστικό ότι είμαστε στο φως. Është karakteristikë kjo që tregon që jemi në dritë. Θέλω να είμαι με τους αδελφούς μου. Dua që të jem me vëllezërit e mi. Και τότε, προσέχτε, όταν είμαι με τους αδελφούς μου, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Kemi kujdes tu vëlla, thotë vëllezëra, kur kemi bashkësi njëri me tjetrin, atëherë gjaku i Jezu Krishtit birit të tij na pastron nga çdo mëkat. Βλέπετε το εδάφιο πόσο ωραία το λέει. Shikoni pra vargun se sa mirë e thot. Όταν είμαστε στο φως, Kur jemi në dritë, έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς kemi bashkësi me vëllezërit και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. dhe gjaku i Jezu Krishtit birit të Perëndis na pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Να γιατί δεν πρέπει να λείπουμε ποτέ Κυριακή από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ja vëllezër, sa e rëndësishme është që nuk do të mungojmë kur ditën e diel që të marrim na trupi dhe na gjaku i Zotit. Να γιατί είναι καλό, αν είναι δυνατόν, να είμαστε συνέχεια μαζί με τους αδελφούς κάθε μέρα, τουλάχιστον κάθε που έχει εκκλησία. Prandaj është kaq shumë e rëndësishme që gjithmonë duhet të kemi bashkësi me vëllezërit, të paktën ditët që kemi kish. Για να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και με τους αδελφούς μας. Që të kemi bashkësi edhe me Zotin tonë Jezu Krisht edhe me vëllezërit. Άρα λοιπόν, για να με καθαρίσει το αίμα του Χριστού, πρέπει να είμαι ανάμεσα στους αδελφούς. Pra që të më pastroj gjaku i Jezu Krishtit, duhet të jemi midis vëllezërsh, midis njëri tjetrit. Υπάρχουν όμως και άλλα εδάφια που λένε ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ka dhe vargje të tjera, për shembull, kush të rreth emrin e Jezu Krishtit, do shpëtohet. Γιατί όταν ζητάμε το Χριστό, τι ζητάμε? Αυτό το οποίο έδωσε για μας να μας δώσει. Domethënë, kur kërkojmë Krishtin, çfarë kërkojmë? Kërkojmë atë që ai dha për neve. Πέθανε για τις αμαρτίες μας Vdiq për mëkatet tona και ανεσύθη για τη δικαίωσή μας. dhe u ringjall për shkak të drejtësisë sonë. Πάντως αυτό το εδάφιο θέλω να το κρατήσετε. Por dua të them vëllezër, të këshilloj që këtë vargun e 7 duhet që ta mbajmë mend me kujdes. Υπάρχουν πολλά σημεία που αναφέρεται ότι το αίμα του Κυρίου μας καθάρισε. Ka në shumë vende të tjera që na tregon që gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε έτσι ορισμένα. Nuk e di nëse doni disa vargje që t'ua tregoj. Αν πάμε στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Ose shkojmë vëllezër te 1 Korinthasve. Στο σύγχρονο κεφάλαιο. 6 και 11 εδάφιο. Kapitulli 6, rreshti 11. Dhe të tillë ishin disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqsuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës Perëndisë sonë. Βλέπετε εδώ πως λέει ότι απελούστητε. Στο 11. Υπήρχαμε κάποτε, δεν είμαστε στα παιδιά του Κυρίου, στα παιδιά του Κυρίου, αλλά τώρα μας έλουσε. Τι μας έλουσε? Το αίμα του Χριστού. E shikoni me kujdes vëllezër se çfarë thotë tu. Dhe të tillë ishin disa nga ju, por u lat. Me çfarë u lat? Me gjakun e Jezu Krishtit. Έτσι. Μετά μας αγίασε Pastaj thotë ο Κύριος. Ne u shfaqsuat në emër të Zotit Jezus και έκανε και επέμβαση το Πνεύμα το Άγιο και μας αγίασε. Dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë që na shenjtëroi. Έτσι, υπάρχουν τέτοια εδάφια, πολλά βέβαια. Pra, ekzistojnë vargje të tilla shumë. Ο Πέτρος λέει δια τιμής συγχωράσετε. Είναι η τιμή που μας αγόρασε ο Κύριος από το θάνατο, το αίμα του Χριστού. Edhe tek apostulli Pjetër thot u latu, shfaqsuat, u blet me çmim gjaku.
Να ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το αίμα του Κυρίου το ζητάμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Vëllezër, gjakun e Krishtit e kërkojmë çdo ditë jetës sonë. Για να τελειώσω το ερώτημα το οποίο κάνατε, Και të mbarojmë pyetjen që juve e bët, θα συνεχίσει πιο κάτω εκεί πέρα ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή που διαβάσαμε. do vazhdojmë më poshtë Apostulli Gjon, atje ku e thamë te letra e parë, Και θα μας πει, εάν πούμε ότι δεν κάναμε αμαρτία, κάναμε ψεύτικο Θεό. te rrecitete thotë këtë gjë, po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe bëjmë gënjeshtar Perëndin. E vërteta nuk është në ne. Άρα κάθε μέρα και όλοι έχουμε ανάγκη το αίμα του Χριστού. Pra çdo ditë dhe të gjithë kemi nevojë për gjakun e Krishtit na pastroj. Όταν όμως μαζευόμαστε όλοι μαζί και να μην το ζητήσεις εσύ το αίμα, μόνο που είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου μας καθαρίζει. Kur mblidhemi të tërë bashkë, edhe nëse ti nuk e kërkon gjakun e Krishtit, mjaft që jemi të tërë së bashku, gjaku e Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat apo pastërti. Μόνο που βρισκόμαστε με τους αδερφούς χωρίς να το καταλάβουμε, αγιαζόμαστε. Mjaft që jemi bashkë me njëri tjetrin, gjaku e Jezu Krishtit na shëndron. Amin.